So we would like to invite Soem Bonsrun and Nguyễn Hoàng Thạch. Hi. So how do you feel now after your cut weight? មានអារម្មណ៍មិនដែរបន្ទាប់ពីធ្វើគីឡូហើយ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតជាពិសេសថ្ងៃស្អែកកម្មវិធីជា GMA ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគឺកាន់តែល្បី Very happy and tomorrow I will do to make GMA really fun to see to watch. Thank you. And your opponents have very signature that's a flying knee. So do you have any game plan to neutralize that? ដៃគូរបស់យើងមាន technique ល្អខ្លាំងមែនទែនតែយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រមិនដើម្បីការប្រកួតថ្ងៃស្អែកហ្នឹងការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនេះគឺអត់ជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេជាពិសេសខ្សែក្បាត់ No problem for tomorrow ខ្សែក្បាត់ GMA គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានខ្សែក្បាត់នេះដើម្បីទុកជាចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រកួត No problem for me for tomorrow and especially the GMA champion belt really beautiful and I want it for my experience for my my fight. Thank you. Hi, Nguyễn Hoàng Thạch. So your opponent very strong and his strength is striking. So do you think in this fight you will use striking to beat him? Cảm ơn đối phương của mình đã nhận trận đấu ngày hôm nay. Đây là trận đấu gọi là tranh tài quốc tế đầu tiên của GMA. Bản thân mình và đối thủ cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Trên sàn đấu MMA thì mình sẽ phô diễn cố gắng là toàn bộ những phương diện mà trong MMA có, không chỉ riêng về một phương diện nào cụ thể cả. So have a face off with him. Please invite Miss Johnny Chính Nguyễn to hold the belt for them. Thank you, Mr. Johnny.